Ime Nikole Tesle, nikad dovoljno priznatog izumiteljskog genija i čovjeka uvijek par koraka ispred vremena, iskače na puno mjesta. To ne čudi kad se ima u vidu na koliko je polja stvarao svoje izume i da je istraživanjem elektriciteta dotaknuo područje od kojih su neka zaživjela za njegova života, poput izmjenične struje, radara ili radija. Druga, poput daljinskog upravljanja, tek su puno kasnije postala uobičajena pojava, a neke ideje su nam još uvijek izvan dohvata, poput bežičnog prijenosa energije. No, neka njegova razmišljanja doticala su se i psihičkih fenomena i duhovnosti, a neki njegovi izumi doticali su se i zdravlja. Moguće je da neki od Teslinih koncepata kriju još tajni, koje postaju vidljive tek nekim novim tehnologijama. Kamo će nas današnja priča odvesti, teško je reći, ali to je česta situacija ovdje. Na rubu znanosti. Anja Petrović je direktorica Holističkog centra za iscjeljivanje koji se nalazi u Sidniju, inače osnivačica nečeg što zove Tesla metamorfoza. Profesor Ljubo Ristovski s Instituta za bioenergetska snimanja je profesor u mirovini Fakulteta fizike i farmacije koji se bavi istraživanjem biofizičkih fenomena u svom institutu. Goran Marjanović je inženjer elektrotehnike koji se više desetljeća bavi teorijskom fizikom, a u zadnjih nekoliko godina pažnju su mu privukli fenomeni koje je istraživao Nikola Tesla. Dobro večer svima. I nadam se da ćemo imati sreće pa da se jednako sretno probijemo kroz ovu temu kao što ste se vi svi troje na neki način slučajno, ako slučajnosti postoje, spojili po tom pitanju. Pa krenimo kroz tu vrlo čudnu priču za početak od vas. Kako ste vi uopće došli baveći se iscjeljiteljskim poslom 15-20 godina do pojma uopće Nikole Tesle i svega ono što ćemo poslije i vidjeti i čuti? Pa slučajno, mada naravno slučajno ne postoji. A kako sam se uključila u Tesline talase, to je prilično bajkovita priča, prilično neverovatno izgleda. Počelo od toga što su dva goluba kljucnula u prozor i onda je zalepršalo ovako i otišla, a ja tada nisam ni znala da je počelo. U stvari počelo mnogo ranije, ali bilo bi preduga priča. A onda sam dobila poruku Tesla healing, you need to reconstruct. I mislila sam, Bože, koja glupost. Tesla i healing i ja da rekonstruišem, pa nisam ja inženjer, da ja rekonstruišem nešto što je Tesla napravio. Tako da stvarno nisam mogla da shvatim šta se dešava. A sada da ne bi ispričala celu priču, mislim, dogodilo mi se više slučajnosti i koincidencije u jednom danu koje su me naterale da shvatim da ja ipak moram nešto da preduzmem. I pošto sam odgojena ovde u ovim krajevima i naučena sam da sve mora da bude logično, a posle sam to malo i odučila radeći lečenje, ali ipak nisam znala odakle da počnem i onda sam počela od Gorana Marjanovića koji je napisao članak Tajna Teslinih kalemova i koji upravo govori o frekvencijama Teslinim koji su različiti od hercijanskih i koji postaju jači sa distancom. I Goran je predložio da nam se pridruži i Velja Abramović, čovjek koji je najveći poznavalac Tesle, važi za čovjeka koji zna najviše o Tesli. Ako se ja slažem, naravno se slažem, mislim ja sam se i zaprepastila, prijatno sam se zaprepastila da dva naučnika hoće da popričaju sa nekom koja maše rukama i umišlja da leči. I iskreno rečeno, počela sam sastanak sa, ja sam tolika neznalica da ne znam ni šta da vas pitam. Međutim, to je bilo pre godinu dana, u međuvremenu su se stvari razvijale, to je sazrelo u meni, a ja sam mogla da osjetim koja je razlika od Teslinih talasa, od onih rekonektivnih i reikija, čime sam se ranije bavila. I naziv je Tesla metamorfoza, zato što se koriste ti Teslini talasi koji su različiti od hercijanskih i koji postaju jači sa distancom, za razliku od hercijanskih, a metamorfoza zato što se dešava metamorfoza dovođenjem tela u perfektan balans svetlosti. Eto, vidite da ste ipak nešto naučili u proteklih godinu dana. No prije nego što se bacimo dalje na sve te čudne valove, hercijanske, nehercijanske, profesor Ristovski, tu je važan i zapravo prevažan alat za ovu našu emisiju, jedna kamera koja snima i
koja je omogućila da se konačno neke od tih stvari vide, koje su prije gospodine Marjanoviću uglavnom je koristio psa da bi mogu detektirati promjene u prostoru. No za početak, čime se zapravo bavi Institut za bioenergetska snimanja koja, ako se ne varam, u sklopu katedre za meteorologiju na Fakultetu fizike? Taj institut je u suštini u osnivanju, a zamišljen je kao institut koji bi bio uključen u izdavanje licenci terapeutima koji se bave bioenergetskom terapijom u Srbiji. Pa smo tako uletali u neke oblasti gde nismo računali da ćemo se naći, jer smo mislili da ćemo se baviti merenjima u institutu, a ne po nekim planinama. Ako sam dobro shvatio, imate razne vrste mjernih uređaja kojima pokušavate izmjeriti da li ljudi zaista emaniraju? Imate dve vrste uređaja. Jedni su za kvalitativno merenje, da nešto pokažu da jeste. Jednostavno, to vam je PIP kamera doktora Harry Oldfielda. Ona nam u suštini omogućava da vidimo ono što su nam razni vidovnjaci govorili da vide aure, samo koga da poslušate. Neko kaže da vidi troslojnu, neko kaže da vidi petoslojnu, neko sedmoslojnu, neko da je ta aura 15 cm od tela, toliko se prostire, drugi do 17 metara. A PIP kamera vam omogućava upravo to, da ona vizualizira ne celokupno energetsko polje, nego ono koje pokriva frekvencije od infracrvenog dole, deo koji mi ne vidimo, pa do ultraljubičasto gore također deo koji ne vidimo i vi u suštini vidite zračenje različitih frekvencija na slici obojena različitim bojama. Vidite ambijentalno zračenje, ako uđe neki objekt koji zrači čovek, svi mi imamo svoj neki emisioni spektar, vidite kako taj spektar deluje na ambijentalno zračenje, kako ambijentalno zračenje deluje na spektar čoveka i to je ono što je najvažnije real time snimanje, znači snimanje u realnom vremenu. Ako bioenergetičar deluje, vi vidite šta se dešava kad počne da deluje, šta se dešava tokom terapije, kako se to odražava na energetsku sliku ili na emisioni spektar pacijenta. I u tom smislu je vrlo zanimljiva i iako u suštini vrlo jednostavno uređaj. Ta kamera koja ima kraticu PIP zapravo znači polikontrastna interferentna fotografija. Jeste. Evo sad smo upoznali taj uređaj koji nam je omogućio da slikamo razne stvari, pa i vašu zavojnicu Teslinu, odnosno Teslinu, a vašu. Međutim, prije nego što uopće dođemo do tih slika i uopće veze između te zavojnice, njenog polja i polja iscijelitelja i PIP kamere, malo nam nedostaje kontekst. Što vas je privuklo Nikoli Tesli? Mene je od uvek interesovalo da li postoji nešto što je zajedničko, jedinstveno onome što se nalazi izvan nas. To su planete, zvezda, sunca, galaksije, čitav taj svemir i nečega što je unutar u odnosu na nas, to su molekule, atomi i tome slično. Pošto je sve to priroda i sve je to realan, objektivan svijet u kojem mi živimo, morala je postojati nešto. Nisam mi tad u početku ne bilo jasno šta bi to moglo biti. Nešto, zakonitost ili bilo šta, pojava, objekat koja bi povezivala taj makro i mikrosvet i samog čoveka u svemu tome. S jedne strane imamo čestice, s druge strane imamo vibracije, talase. Gdje je tu čovjek, kakva je njegova uloga, gdje se on tu nalazi u odnosu na sve to i sve to u odnosu na njega. I nisam mogao nikako naći šta bi to moglo biti, dok mi u jednom momentu nije palo na pamet da bi to možda moglo biti gustina energije. I onda sam uzeo i sračunao gustinu energije za nekoliko objekata i video, iznadio sam se strašno, uočivši da postoji jedna fantastična zakonitost i harmonija. Vrlo je prosta. I ja sam taj dijagram koji sam dobio nazvao prostor energija dijagram. Raspodjela je eksponencijalna, ali ta linija na kojoj se nalaze svi. Taj dijagram je zapravo neki pandan tabele Mendeljevog sistema elemenata, ali u ovom mom dijagramu je sadržano sve što postoji u bilo kojoj formi egzistencije. Da li je to makrosvemir, da li je to oblast mikrosvemira, a na kraju se pokazala i oblast duhovnosti. Naime, računajući tu gustinu energije u početku proizvoda, ali sam na kraju zatražio i zamolio pomoć i dobio sam iz Instituta za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta i dalje. Uzimao sam sve relevantne vrednosti sa najnovijih simpozijuma da bi dobio što tačnije vrednosti. Interesantno, svi su se objekti našli na jednoj ravnoj crti na pravoj liniji i pokazalo se da nijedan objekat ne može da egzistira u nekoj proizvoljnoj formi. Zapravo ispalo je da sve što postoji
u nekom stabilnom stanju i zato sam ja to prozvao stabilnim objektima, gdje je tačno definisan odnos dijela prostora, sfere i energije koja tu sferu ispunjava. I ona je kvantirana. U principu kvantiranost je ušla u fiziku pre nekih 100 godina, uveli su je Max Planck i Einstein, ali sam je ja proširio na kompletnu strukturu prostora vremena. I pokazalo se da je ta zakonitost veoma prosta. U stvari, ja sam je poopštio na M je proporcionalno sa R na 2N ili MR kvadrat za prvi nivo kvantizacije, što vrlo lako može da se vidi, na primjer, za jezgru atoma 10 na minus 15 je radijus, a na kvadrat je to 10 na minus 30, to je tačno masa. Ili isto to važi i za čitav svemir, 10 procenjenih prešnih svemira je trenutno negdje na 10 na 26 metara, na kvadrat 10 na 52 kilograma, što je stvarno ono što jeste. To sam naveo kao i nešto iz makro, nešto iz mikro, ali to važi za čitavu tu skalu. Što je sad tu još interesantno? Pa to što je pored makro i mikro, gdje se čovjek našao tačno na sredini između tog makro i mikro sveta sa svojom gustinom energije i to tačno u tački zlatnog presjeka između oblasti crnog i ordinate. Ono što je još interesantnije je taj četvrti kvadrant u kojem u početku nisam mogao da smjestim ništa. Nisam znao šta bi to moglo da bude. Četvrti kvadrant obuhvata objekte koji imaju ogromne talasne dužine, znači tu su neka lagana spora kretanja i izuzetno male gabarite, fizičke. Takav objekat nije postojao u prirodi dok mi nije palo na pamet da ljudsko mišljenje karakteriše i može da se meri pomoću elektroencefalograma, oni alfa, beta, gamma, delta, tal. To je taman te frekvencije od 10 Hz pa naniže do 0,3 i još niže i dublje frekvencije. I tako sam ja zaključio da u to vrijeme, prije nekih 15 godina, da taj četvrti kvadrant, s njemu sam pripisao duhovni aspekt naše realnosti. Znači u tom kvadrantu su stabilni objekti, kao što su u makrosvemiru zvezdišta, u mikro protoni, elektroni, tako su ovdje svi oni objekti iz nekog duhovnog aspekta. Da li je to vezano za aure, za emocije, za spiritualnost i to je još najvažnije, se uoči kod tog dijagrama može da se vidi, jer ta linija predstavlja svojevrsni trag razvoja našeg svemira, opisan Big Bangom od onog super plankovskog nivoa pa naviše, ili srodnim teorijama kao što je haotična teorija inflacije ili neke druge. Međutim, mnogo je za mene lično ova spoznaja kojoj sve više poklanjam pažnje sada da se na tom dijagramu vidi šta prethodi čemu u tom razvoju. I hoću da kažem da je tu u tom modelu kod mene uspostavljena direktna relacija između idealizma i materializma, između materije i duha. I da vi praktično imate razvoj od duhovnih kategorija preko mikrostrukture ka makro, ka supstancijalnosti. Znači imate kreaciju supstance iz duha i ona priča iz Veda da onaj Brahma diše i da Puruša transformišu prakrti. To je ta priča koja je prikazana ovim dijagramom. Znači nešto fantastično što pruža kroz te moje transformacije, relacije, ali tu je sve realno. Tu je taj modela i još samo da dodam da je u toj skali, na tom mjestu veoma dugo, tako je došao Tesla, se ukazalo jedno mjesto na redu kvantiranosti broj 9, sam imao prazninu koja je meni tu stajala nekih 4 godine, jednostavno nisam mogao naći ni jednu vibraciju koja je ispod domena zračenja radiotalasa, gdje je kvant nosioc foton, jednostavno je na tom mjestu, kao u Mendeljevom sistemu što ste imali recimo praznine kad je on objavio svoj sistem za neki element, pa je on kasnije nađen, tako je kod mene na mjestu 9 bio neka objekat koji je imao svoje gabarite i osobine i karakteristike od frekvencije u talasnom ili u supstancijalnom dijelu masa i sve sam ja to imao predviđeno kako bi to trebalo da izgleda, ali nisam mogao da nađem. Dok jednog momenta nisam, slučajno mi došle u ruke neki Teslini patenti gdje sam ja čitao da on kaže: ja u svom radu, jasno i glasno, čovjek koji je izmislio obrtno magnetno polje i prvi čovjek ove civilizacije koji je praktično koristio visoke frekvencije i radiotalase i onaj brodić šeto tamo po onom jezeru. Znači on koji je intuitivni genij, a to svi znamo, tvrdi i kaže: ja ne radim sa hercijanskim talasima. Ja radim sa talasima sasvim druge vrste. Meni je to već malo zazvonilo u glavi. A onda je rekao: i preporučujem za upotrebu frekvencije od 6 Hz do 2.
Ja vidim da je Točka to tačno ono K9 se mjesto ukazala. koje je predviđeno bilo po modelu za te Tesline talase i to je nešto najljepše što mi se desilo, a dalje ćemo. Dobro, vratit ćemo se opet na toga. Sad trebamo opet vidjeti kakve sad veze imaju sve ove uređaje, pip kamera i Teslina zavojnica i vi kao iscijeliteljica. U tome će nam pomoći neke slike. Naime, do sad smo uglavnom morali ljudima vjerovati i ljudi zaista nekad osjećaju. Vruće je, hladno, bolje mi je, gore mi je, jel placebo, nije placebo i tako dalje. Na stranu sad sa efektima samog liječenja, međutim nekoliko fotografija koje snimio gospodin Ristovski prilikom nekih vaših tretmana su zanimljive i zapravo su vrijedne čak i analize. Pa možemo proći kroz neke od njih.